Zadrugari danas proslavljaju rođendan Jovane Tomić Matore, a veliki šef rešio je da joj priredi iznenađenje, te je organizovana zabava u dubiozi. Nakon što su se prebacili u restoran, Matora je počela da otvara poklone i čestitke koje su joj stigle. Zanimljivo je to da su Jovani ovog puta pisali i bivši cimeri iz Bele kuće sa kojima je boravila u Zadruzi 1, Teodora i Gordana Džeferović, ali i Anđelo Ranković. Takođe, Jovana je dobila i čestitku od svojih roditelja, u okviru koje su spomenuli i njenu devojku Sanju Stanković. Draga naša ćero, sine i ćero, želimo ti srećan rođendan, da ga provedeš u sreći i veselju. Zelenokosa naša, ljubimo te, nedostaješ nam. Koja je sledeća boja? Ćero, ništa manje nije vrednije od zdravlja, to imaš na umu. Poljubi Sanju za nas i nemoj se svađati, poručili su Jovani roditelji. Matoru je sve ovo rasplakala, a pogotovo kada je pročitala poruku od prijatelja koji je u zatvoru. Jovanice, sve najbolje od porodice Radović. Volite Ivan i Anastasija. Pisalo je u čestitki koja je definitivno najviše dirnula Jovanu.